قب نزنه یکی. اوه او جنگ چرکایی غاز شد. باز همین سوزن میزنیم که برچه‌شون باینده، برچه خوبه براشون. نه اوچا بچه دیگهش خیلی قشیر و بغض هم خیلی راستی گپ میگن که عرق میتن بعضی گوفروش همین سیتواسیا دا غلطی دی من آوردیمش. در حقیقت همه سوزن قریب که 15 سانتی متر ممکن در روزش باشه. سلام و درود بینندگان عزیز، روز بخیر باشد. دوستان عزیز، امروز یک نواری جالب برای شما میگردیم که به نهایت چیزی درکاری و ضرور دوستان عزیز. الان سوزنی که در دستی من میبینید این سوزنی خیلی عبیچ نیست، سوزن نیست، سوزنی پرستوی نیست. ببینید دمش محکمه، سیخ نمیکنه، ای براش شکوف داره، ای براش شکوف داره. این بچیه با چی خودی برای چیه؟ همین گاو زایده برادرها، وقتی زایده سه چوچ شیر میویا، چوچ چورم شیر نداره. از ما باید که همون چوچ همون را بزنیم کشوده کنیم که شیر ببرویا. این خیلی سیتواسیا قطعی با فیلم که اکثریت شما وا میخرید برادرها. با همین خاطر ویدیو را تا آخر تماشا کنید، یه دونه لایک بمونید، یگون کامنتاری خوبم بنویسید و کسی که پادپیسات کردگی نیست در کانال حتما پادپیسات کنید. ویدیو را با حضور تماشا کنید دوستان عزیز. این گاو فروختگی ای در حالت بغض بودن ما فروختیم یک برادر در خودی قمسنگی در سودا شدگی ای. بعد سودا ما سوداش کردیم، بعد سودا کردن حال نو برده گاو زاید اینجا زایده خیلی گوسالچای نری فاسون گوسالچ نشومته پوچابلند خشرو عقبش پهم نه گوسالچای خشرو کردگی زایدگی گاو هم گاو قد بلند خشروای. متاسفانه بعد زایدن انا پراور کردیم که یا چوچش کور بوده، همین باید ما توبت کنیم. خیلی خریدایش مقصد پیشکی هم ما نمیدونستیم، لیکن ان شاء الله که همون چوچش ساز میکنیم بعد روانش میکنیم. با حضور تماشا کنید برادرها. حالا دوستان عزیز، سوزن روغن کردگی تیاره. ایرا روغن وازلین همه خیلی حتما کردن در کار. نه همه سرا که چوچ شیر دوره همه قمیت تمام دیگه نمیریزه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی صاحبش وقتی زویاندیم صاحبش گفتیم که هم خیلی شیرغا و سعی مستید میشوه. صاحبش گفتیم که هم خیلی گاو زویده خیلی ایداش گرفتیم، نه که چوچا گفتیمش که خیلی چوچ کور برومای. این گاو خریدگی بود برادرها، ما راستیگه نمیدونستیم. ای قب نزنه یکی. اوه او جنگ چرکایی دی زرده ویا. اوهو این شیری توزه نیست برادرها، همین رنگی زردا وریای. ایرا برای چی نوار کردیم؟ با اون خاطری که اگر شما هم در همتری سیتواسیا واقع خوردیم برادرها حتما همین چیزا استفاده بردن در کار. اگر نکردیم تنها ایرا مالیم چرک شما بشه. این چرک زردا و بعد همون فیله غوصوه محکم کدگی اگر ایرا که حوزی نکردیم حتما همین خیلی رفته رفته بعد کور میشود چوچش، تا من دیگر جوشیدش نمیشود. انشالله که تو روزی بردنش هم ایرا باید که سوز کنیم. خیلی توبت مونه کردن میگیریم. پیستونش هم خشروه خیلی پری پشمای و پیستونه که بزرگ هم میبینین ترشدگی توزه کدگی همه ایده وقت نیست که ترشیم توزه کنیم دیگه. اکو اکو میویا انا یک کم اکک میویا نمیده 3 روز مولیدن در کار مازش میکنیم. خدا خواهد میویا غوصای ایو شیر میویا، نه شیر سفید، ایو شیر سفید میریزه. ای زرد ای انا غوص شید. باز همین سوزن هم میزنیم که شیری چوت نسبت به اینو سفیده، نه زرد زرد بخشیش یا سفیدن ای چوچو سفید شیری توزه شدگی اونجا نشومته. نگاه که میفهمیش خوش رو او طرف ریخته است، نگاه کنید چرک زردا وری انا
шири ғавс фила ғавсай ира меҷушем нигоҳ кунед саб сафедай ена шири тоза шидагия ира маска моридан дар кор камкам чӣ чирк задое боша муфоят дафт шава рӯзи шанбе мо ваъда кардем ки роиш мекунем қумсангир бояд барава бисёри бародарое ки намедонанд мо дар ноҳияи фархор қарор дорем бародаро ҳамин мола савдо кем тарафи қумсангирда рӯзи шанбе бояд мебурданд аз сабаби ҳаво безе будан мо мошинам наёфтем мошин пайдо нашуд маънаш кем ин ҳафта худо хоҳад равон мекунем мерава баъд аҳлиш аҷоиботай гов аҳли хушрӯай мошоалло гусалачаи хушрӯ кардагия гусалачааш нар ҳайн ҳамин чиз ай пайдо кардагия иншоалло ки ишам бартараф мешава худо хоҳад то рӯза яке соз шид хуб нашид магарам ки ҳамин сӯзана рӯӣ кунем баъд сӯзан қатъи буҷӯшанда ҳамин сӯзана мезанӣ шири будагӣ худаш рехтан мегира мерава меозод ҳозир се чоча аллакай хӯрда мешава ширша тоза шидагиай сетара мешава ҳамиша намешава се чоч ширш данга аст шири хушрӯ дора ҳамиш ба хӯрдана нестай дора чӣ чизи дора маҳкам мекунад сарирара анамуно баровардан дар кор хела гирифтем ира баъди навор бояд бо чӣ мекунем тоза мекунем алам хел дӯстони азиз агар шумо дарам хеле воқеа рӯбарӯ кишидем ҳатман ҳамин чиза барои ҳамин бо чанд кас занг мезана бубинед сӯзанай сӯзан болош маҳкамай аптек да сурох кунед ҳамин чиз ҳастай бародаро мегири озод ҳамун чочи года месиқӣ нигоҳ кунед чанд қадр розай ҳамира то ҳамин бехшам ки бурава ҳеҷ залал надорад чанд қарида ки ҳамун шир худаш пайдо шава яке қарак тақиден размери чоч нея бизанед то ахирша мерава фарқ надора баъд нашоти ҳам дору укол бисёр менависем комментариёда бародаро чанд бор гуфтем ки дар комментария мутаассифона ҳамаёда мо посух гардонда наметонем нашоти говмон ин хелшидай гов у хелшидай аксарияти саволое ки шумо метем бародаро унора бояд ай пеш дидан дар кор як рӯз худо хоҳад як барномаи хуб мекунем қатъи ягон духтури бойтори яке шавад агар прямо эфир мекунем полни ҳар саволе ки доред дар оҷа пешниҳод мекунед ҷавобтона мегиред барои чӣ ки мисол як бародар дина навиштае ки гов шламбидай баъди гусалакуниш ғалтидагиай намехеза унаку ба гуфтан мо намедонем ки чӣ дард дора она духтур дар кор ки ай наздик бия бубина ки дардаш чия чӣ дард дора ба ҳамун касалаш против касал дору менависа мақсад ӯ айсоби задагӣ мешава айсоби камқувватӣ мешава чӣ дард дора айсоби харобӣ мешава номаълумай чанд сабабо дора махсус гов ғалтидай гуфта мо ҳавои дору навишта наметонем бигем ки фалон дорура бикӯ соз мешава баъд ҳар чизе ки мегем бародаро мо ай таҷрибаи кории худмон мегем уколкунии говора нишон додем як чанд бародар навиштае ки ба як сӯзан укол мекунӣ не ба як сӯзан укол кагӣ нестем мо монтажда ҳамун ҷои нолозимша мебирем мегирем ки вақти шуморо зиёд нагирем сӯзаноро алиш карданаш дар ҳамун навор наёмадай мутаассифона 18 говай 3 ё 4 сӯзан алиш кардагем 4 сӯзан ҳамуҷода алиш кардагем ҳамагӣ чанд қутист 4 қутӣ рафт 4 шиша доруи нитокс ҳамун тарафда задем бисёр бародаро пурсиданд ки нитокс барои чиай мо дар навори пешина ки доруи кремҷигара дода будем ҳамуҷа ҳамаша гап заги будем ки доруи нитокс барои чиай барои хунукӣ беҳтаринай барои хунукӣ худаш антибиотикай баъд доруи шупшара укол кардагем як бародар дига навистае ки аввал бояд ивермек барои шупша укол кунем мо доруи шупшара гузарондем кремҷигара додем охирон баъд
دوروی نیتوکس укол кардагем. баъди агар мултивитамин ягон бор укол кунем мекунем, накунем дига у тараф полни уколу доруш тамом ба ҳами ҷамъбаст шидагие ки дига ягон уколу доруи лишни намекунем. то ягон биги бисёнам ака гусалара биги тамом гусалара биги берашка ба надори бандишка гово тенами бародар баъд хак шигонаи худо савдо ам бисёр мекунем айхона ҳамаёра навор шарт нест я навор кардан нишон додан ки и гов савдо шид у гов савдо шид. ира ба хотири нишон додем ки ҳам хеле ҳолатҳо дар шумо ки рӯбарӯ шид анами сӯзана истифода баред ва говои буғузе ки дар ҳами оғил будан ҳами оғил я нишон те и оғил чанд бор нишон дода будем полни пури гови буғуз буд. ҳозир ҳамаро фурӯхтем. ира ду тайга мондага ё сета я сета майда ду калон се гови буғузи дига дорем барои фурӯш. ҳамно ки рафтан тамом мо имсола ба фирм ки дига мумкин гов нафурӯшем. баъд боқо мемонанд говои қисир ҳастай барои гӯшта додан бародаро. ин тараф гусалачҳои майда ҳастай. баъд пагада худо хоҳад ана иҷа қа гӯсфанд дорем ё гӯсфандора нишон те гӯсфанд дорем анам гӯсфандора худо хоҳад яке пагада вақт шид наворда мемонем фурӯшта. ولی انیق خودم نمیدونم چند سر گوسفند دارم اینجا. یک تاش اوچاوبچای یا تاش اوچاوبچای یا چند تاش باید بغض باشه. میسنجیم خیلی مایداکاش هم فربی سازن یا تا خراب همون اوچاوبچای ها گوسفند سیاه برچه‌ش نباینده برچه خوبه برشم. یعنی اوچاوبچای دیگهش خیلی قصیر و بغض هم خیلی یک پگد امکانیت شد میپرتویم فروشته برادر. انا اینجا نشاطی خرید فروش برادر. همینجا یک گاو آوردگی بدیم. انا می گاو ایخدی قرغان آوردگیم. با تمامی چیز قسم خورده بودن در وقتی فروختن. همین گاو یا مردک کلان با پسرش هم ایمودا کلان بوده قطیش بوده. با تمامی خونه و درش با همه چیز قسم خوردگی بود که گاوی خوبه. در حقیقت گاو کلان پیستانش شروع گوسالش هم عجیب بود گوساله. در اهلیش همه چیزش گارانتی دادن. ما آوردیم. 2 روز پس گاو ای پیدا کرده. خوشبختانه امروز یک آدمی خدی را دادیم برده بود. در همونجا شتزنیش معلوم شد آوردیم که در حقیقت میزنه دیگه خودمون هم راه نداد. وقتی در بازار خریدیم جوشیدنش 100% یگام عیب نداشت. خونه دا آوردیم بگاه جوشیدن سحر جوشیدن یگام درد نداشت. بعد همون روز او شیناس بود اومد فروختیمش بگیم ده بردنش که هم خیلی بگاه ده عیب پیدا کرد. عیبا یه روز گذشت. значит که برادرای چی در داشته. راستی گپ میگن که عرق میتن بعضی گوفروشا ما عرق تیشا ندیدیم تا حاضر. انا اوکول میکنن. ای نمیدونم اگه عرق خورده باشه ممکن که حسابی دهنش خیت کنی بو فهمیده. ما دندوناش دیدیم وقتی دندون اهوی کردی عرق خوردگی باشه ممکن که بوی عرق کنه. نه که یگان بو یگان چیزا حس نکردیم. با فکرم که اوکول کردگی بود. اوکول هم میگن میکنن. هم خیلی ما ندیدیم. هرچی تا این روزا ندیدیم و نخوردیم. نه که همین سیتواسیا دا غلطی دیم. من آوردیمش در حقیقت همین نمیدونم اوکول کردگی بود یا عرق بودگی چیزی که بعد یک روز همین حالت پیدا شد. هک مولی میشوه که آوردیم جوش علیش میکنی یک روز نیم روز میزنه نمیمونه. این خیلی حالت ها است. این روزی اول ساز بود. روزی اول موندک. بعد ایبان یک روز که گذشت بعد شتزنی شد چیزش پیدا شد. از همینجا امدا بستگی شیم گوسالچش گوسالای نری فاسون گوسالچش عجیبی بود. ایرا راست دیگه با همین عیب با همین چیزش هم خریدار پیدا شد دیگه نفروختیمش. یک برادر پیدا شده بود که همین خلقتی کل عیبش میگیریمش دیگه ندادیمش بستیمش. خیلی میستا. این سخنو برای چی بود؟ برای شما برادرها که در حالت خریدن احتیاط باشید. وقتی ایره دور خریدی وقتی من میره خریدم آوردم نام تلفنش بود دیگه چی میگن او خیلی آخی دیگه دیر شده بود. انا زنگ میزنی رویش میکنی کش و بردن و آوردن همش یک سرگردانی. لوچی ایودا باستیمش امدا گوسالش کلانتر شوه خچه اوقاش از یاد میکنیم قصابه میتیم میروه. الان خیلی برادرها برای پیشرفت کاری ما دوستانی عزیز شد.